September ni somni pani sang ni somni pali cholni kan lo chong kai le ta a bazar thir tu te chibai ule tungkar chowa khovel chanchin lang sarber chu Israel spy 10 Hezbollah te in biak po na man ruwa pejar le waki toki ti puaka khovel ngor ngingdot khop thil la thleng kha ni a khami nu khan Lebanon le Gaza a Israel in thatha lovin Hezbollah te le Hamas te abe chunjom zela chuti lai chon Lebanon na thil thleng chungchang le Israel en thatu Paul Mossad te che dan chuan nga event a hlo thar hle a keni point i han nga event vele don te ang bazara po kan puan tongin khovela helpol ral thuam nei thaber nia soithin Hezbollah te hian Israel spy 10 anin biak po na man ruate an khoidang lam thei ti hria in tunlai thiam na manga thuam smartphone mang lovin sangkha zakwa samko chowa siam chwa in biak na man ro changkang lo jok pagers le walkie talkie te mang turin anin thrila pager khola hian amang tu te omna mun location te le smartphone a om olsam taka chui thei thil sang kha a om velova chutiang khol mol man chu Hezbollah te chon him zokin an hria a an ho tu pa Hassan Nasrallah point a ho te chu an mobile phone da tha a pager mang turin la hril ti po kan soi to kha ma se Israel spy te chon Nasrallah thu soi himang tangkain pager chu bom te nawa an chua Hezbollah te an tal boina satamai ani kha Israel in Hezbollah te man rohim tak nia ngai chu ral thuam hlo om takan chuata hian tunlai khovela in dona kalphung thar mela ron pholang ta nia ngai ania khovel in dona hriat thiam thin thlona manga bom thlak te missile manga in ka te sipai le sipai in via in do te chu kalsan chong lovin in do dan kalphung thar man anita a drone le artificial intelligence mang khol te le khol mol tak pager te chu man tangkai anita a Israel spy te chuan in biak po na man ro mol tak pager chu in do na man ro thata kani zia Hezbollah te le khovel an mu ti rani nimin lama kan puan to angin pager manga Hezbollah te be na hi tholenia thleng chau khani ma se khatianga chatura Israel en thatu ten kum enge mazat liam ta tanga ro man na lo nei dan te Hezbollah ten Israel ral thuamani ang ti rin hlel ngai na hremi lova mang tura anin zirtir dan te khapui takani hetianga melma te beina na man rorem chang man thiam hi thilpoi mo tak ani ti alang chho zela chuti lai chon mi puinol puinan man ve thin man ro manga melma te beiro anun ron thak ti zonga soidu kan omani chona dik ve viau tho ome chutiang zel chuan tunlai khovel in dona hian digital le electronic man ro chi sang in ti chet sak le nathok theilowa siam te po tunlai khovela in dona kalphung thar ani to a chu kalphung thara chuan Israel chuan man hruai langsar le tanal mai ni inalang Lebanon ram hi Mizoram aya power supply ni chejok ma annia chu wangin Hezbollah te hian battery mangman ruan leklam don ti hi Israel spy te tan rin thiam har sa ni don lo sa a chuti lain tunlai khovel changkang to a computer thiam na manga indona chu indona kalphung thar le man tla ka ne wangin Hezbollah te hian technology sang tak Israel laka mangam chi an nilo ti an hrithiama chu wangin man romol mangtak man mai chu antana him ti an hrithiamang ti po Israel en thatu te hian an ring thiam ti achiang ranga Hungary rama company dinin engtintine mo Hezbollah te man roman rimber pager supplier an ni tadai mayani heti lai hian thiam na sang zela man rohim tak tak hi om to lova le tlan lir theile wan sanga thlok thlona thlengin cyber attack mangin be thei vek ani to a mi zongjong in kan kalna pianga olsam taka khoidang lama harsana siam tu ata na man mai the software tam tak le chip kan keng vek to a kan din hun hi ahim to lo tak zetani Hezbollah te hian Taiwan le Hungary company te baka Bulgaria company te thlenga anin rol kona pager an lei ti hriatani hnu hian khovel mun sang om te hi company lian in zom kwal ki koi tak tak manga thlun zom kan ni zia lang chianga chumi mang tangkaya melma beitu Israel an hlotin ta ka wang hian hetiang zonga malang na hi apung chhovia wang ti hlau om tak ani hetiang hi thil thleng the ani ti an hriat awangin kum engema zat liam ta tangkhan US le UK te chuan China company sang te siam chua in biak po na man ruwa te chu an ramalak lu an khap dei to a Lebanon thil thlenga wang hian nakin loka chuan thlona cell phone ken lu khap alani mai theya atel lawa kan om theile man ruwa te chu ral thuam hlau om tak ani thei miawa wangin kan ni tin nun po achep chho zelani
kumsang ni som ni khan Israel chuan AI technology manga satellite atanga thunun robot mangin Iran rama nuclear scientist thaber anlo that to a chuba ka chuan cyber warfare mangin Iran nuclear siam na mun po an be hlo tling hle ani kha mishing inrol na om to manglovin drone te chu ral rama tir an ni thei to a melma te en thak nan le an du na mun ka nan man the ni mek ti chu Ukraine in do na po kan hmu in kan hreni tina drone hi ral thuam man tlom jok si thokna bok si ani ta ka wang le indo na hmuna sipai thi teu teu thin pumpel na ni boka sipai ron kal rikhup khupa kong kha ron kap chi a ron run tur kha chu lo inveng tur tan thil ol sam tak alani a drone ron thloka adu na taka atuma apuak ngal popa loka hlum ve mai chi ani to lo adu na hmuna tum to kha chuan chulai hmun om te tan chuan ti thei awang to tlatani Twitter ni thin X account ni nei chuan drone manga melma be ani dan hanzong chinte iduai tam le iduai chiang rap thlak tak tak I mutawang video games ang maya ol sam le chiang ani a ma se tak tak ani si Gaza apo Hamas te chuan sum claim te sengin drone mang hian Israel tank te chu an bom chhejung jung thei ti te po kan hrevek ome tunlai khovel in do na kalphung thara hian kholan mang na sa zela chu chuan kong sang sangin sipai te tan ol samna thlen lain indona tel velo civil mi te tor nairo a thlen tam zel ti a hriata pager ti pu hmanga Hezbollah te beina po Hezbollah sipai te pager chau ti pu thei ni bi khek lo civil mi po enge moza tan thia hliaman tuar ve a chu thilpoi takani ma se chu indona kalphung tharina ken telani sia wangin pumpel thei ani si lova boi thak takani pager manga Hezbollah te beitu chu Israel ani ti finfia ni lo ma se Hezbollah te le khovel pumin Israel Mossad te na tho ani ang ti chu kan rin dana ni vek maya Mossad te hi tunlai mai ni lo mana tang to a spy pol lo om beramitam takinan soi an ni a kar to pani boka Mossad te che na hriat le soi chon hlo deuh in soi te ang Israel en thatu pol langsar tak Mossad te hian sangkha zakwa somnga chawa tang khan khovel hriat an hlo tana Mossad hi Israel inspire nei chithum jinga pakhat ni in Israel rampona en thak na thoka Israel Prime Minister nena report petrin atulanga anthil hriat te zir chianga anramtana hlau oma atulanga mapo langhal mai thin annia Israel sipai jinga chiartel ni ma se Israel sipai lal te thu hnuaya anom lova Mossad director hi Israel Defense Minister hnuaya ompo anilova Israel Prime Minister chi pu anei antiani soitongin sangha zakwa somnga chawatangin khovel in hretana chuta tangchon khovel hriat thamache na voisom ni panga vel zet an nei to a ramdangan mel ma te thale man chu kunga an chet na apui thei ema wangin khovel spy pol hla om le za kai beran ni ti ila aswal khel lawang an chet na langsar zual te in soi thuak te ang kumsang zakwa somsari Summer Olympics West Germany khopui Munich anaya khan Palestinian firfiak Paul Black September ti hriat te chuan Israel Olympic team te bein Israel infiam mi pahni an kap hluma midang pakwa te chumanin Olympic village sa chuan anom puya an mi hren te chua zalen an ni theinan Israel in an man Palestinian zel tang zahni te baka West Germany helpol Red Army member pahni te chua an phuta kong sang an be hnuwa po Black September te hian an mi hren te hi an chua du lova German sniper tenan hual vek to ti an hriat hnuwa Palestinian firfiak te hian Egypt khopui Cairo a helicopter manga phur chua an phuta German thunei tu te chuan Furstenfeld Drug Air Force munatanga phur chua an remti ta a ani na taka chuan German sniper te mangin helicopter an lu main firfiak te hi ka hlum an tumani ma se German sipai te an nep dewa an tumangin thil akal talwa firfiak te hian an mi hren te chu helicopter a chuan tirin han grenade mangin an vom nan ta a Israel infiam mi te chu an thifai veka German sipai te le firfiak te chu in kapin firfiak pariat zinga panga tha an nia pathum te po man an ni ta ni he thil thleng hi Munich khopuya in tha na Munich massacre ti in hriat rengani ta ni he Munich massacre phuba hi Mossad te chuan kumsari chung an han lata te rengani kha sangkha zakwa somsari pani October tha PLO hruai tu langsar Wales Waiter chu rom khopuya chen na ina an han kap hlum phota
December tha Paris khopuya PLO palai Mahmud Hamsari chu a phone a bomphum ruin a Chennai na nge ya phone man lai puak wangin a thile a chumi nuwa Munich massacre inrol venia riat midang pali tha anni le a sangkha zakwa somsari pakwa andu to khleng khan Europe le Middle East Palestinian shoi tu langsar te tan mun him ma om lo ani bera Mossad te hian mun sang sanga kong sang in an that mol maya Mossad te phubalak na hi kumsang ni le panga khan movie siam tular Steven Spielberg chuan Munich tia ming vo in film mu nom taka asiam ta nge ani sangkha zakwa somriat paruk khan Jordan mi Nizar Nawaf Al Mansur Al Hindawi chuan anupui hual Irish mi Anne Marie Murphy suitcase bom kamin London atanga Tel Aviv pantur thlona bom ti puatuma thlona thlo chu main Mossad agent te chuan bom hi manchuakin an su tani kumsangkha zakwa somkwa khan Belgium ram ko pui Brussels Canadian engineer Gerald Bull chu a in kota ka hlumania Bull hi Saddam Hussein a kai shoi Iraq sarkar tan Project Babylon manga silai tha duang chuak tu ania a chen na in kota sila in voinga ka ania athi chiang hle Bull thattu te hi Mossad agent te ni in soyania mi pathuman ni antia mase Mossad te an ni ti fin fiani lo thunga he thil thlenga wang hian tu ma man an ni lo bokani Mossad te chet na zinga ngai san lo ber zinga mi chu kumsang ni pasari kuma Israel in Syria nuclear siam na mun nia soi an bom thei dan kha ani Israel thona sipaiten Syria air defense mulwa Syria rama bom an thak theinan hian Mossad te chon Syria sipaite air defense system hi an heka wansang thalak mangin Syria air defense camera te chu an buma Israel thona te chon olsam takin an du na mun tak an bom thei phani hetianga cyber attack mangtangkaya Syria nuclear mun an bom thei wang hian Mossad te hian fak an hlo hle ani kumsang ni somkhan Mossad agent te chon in chei dang lamin Dubai hotel pindan pakhata Hamas sipai din tu zinga tel an commander Mahmud Al-U chu an lu chila heta an che dan hi chiang taka riat ani lo na a Mossad agent somni paruklai anin rola passport lemle thil chi sang mangin Al-U hi Dubai a hian an lu chil ni in riat ani kumsang ni somvek khan Iran nuclear thlit film na huna an computer te chu Mossad te hian virus mangin an beya virus chikhat Stuxnet wam anti mai mangin Iran rama computer nuai ni vel chu bein hengzinga computer khol sang khat zet chu na thok theilowa siamin Iran in uranium enrichment anti na khol poimo tak chu anti chia heipo hian soizui a hlo hle a Stuxnet wam virus hi US le Israel mithiam ten kumsang ni panga atanga thok khowa an siam ni in soyani kumin July thla khan Hamas political bureau chairman Ismail Hania chu Iran ko pui terana Iran sipai thate ven na hnuaya omlai Mossad te hian an wathata bazara po kan puang ani kha chiang takin an malak dan riat ani lo na a Mossad agent te hian Iran sipai thate ven na hnuaya omlai Hania an tha thei wang hian khovel muntina Mossad te hlo omzia kan soi thar le ani kha Mossad te che na hnung bernia soi chu Hezbollah te pager ti po khani a engtin ngen che leng o ti in khovelin kan hak thup ani deuh ber mai kan channel min lo hlut saka kan thu puan te min lo ngai thak sak thina wangin lom thu kan soinon le